Ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2025 harashize igihe kingana n'imyaka 3 hongeye kubura imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano yahozaga umutwe wa AFC M23 n'ingabo zirwana n'ubutegetsi bwa leta Kinshasa ziganjemo FARDC, inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, inyeshyamba za Wazalendo, ingabo z'u Burundi FDNB n'ingabo za SADC. Ingabo za SADC zari ziganjemo Tanzania, South Africa ndetse na Malawi. Icyo gihe imirwano yaragiye bakasa umutwe wa AFC M23 aragenda ucurika ikibuga uhondagura bikomeye ingabo za leta ya Kinshasa, uzambara imwe mu bice byari bigize uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo n'umujyi wa Goma watumye isi yose icika urondogoro. Nyuma y'umujyi wa Goma, Alliance Fleuve Congo AFC M23 yari gifata ibice birimo Bukavu, teritwari ya Rucuru, teritwari ya Mwenga, teritwari ya Walungu ndetse na teritwari ya Uvira. Usibye ko muri teritwari ya Uvira yamaze magaye gato cyane, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigatanga itegeko yuko Alliance Fleuve Congo igomba ko yava mu bice bigera ku birometero 75 uturutse ku mujyi wa Uvira. Gusa nyuma yo kuvayo, igihugu cy'u Burundi cyohereje amabato n'amabato y'ingabo za FDNB, ingabo z'u Burundi ziza kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhangana na Alliance Fleuve Congo. Gusa Sebarundi, Perezida Evariste Ndayishimiye we navuga ko ingabo z'iwe FDNB zirwanye na Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23, avuga yuko ingabo zo zirwanye na RDF, ingabo za Kagame. Uyu munsi ikibuga cy'imirwano yaberaga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yacomeye ku Rwanda. Kugeza iyi saha ingabo z'u Burundi ibihumbi n'ibihumbi zamaze kuba zakipakira ku mpaka y'igihugu cy'u Rwanda. Inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ingabo za FARDC, ingabo z'Ububirigi ndetse n'izindi ngabo tutaramenya ngo zaturutse mu kihe gihugu zamaze kuba zakegera neza umupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Ubu iyi saha ibifaru n'intwaro by'izo ngabo zishaka kwataka igihugu cy'u Rwanda neza iminwa yabyo iri kureba hano ngaha mu karere ka Bugesera mu gihugu cy'u Rwanda, bati turashaka kwataka igihugu cy'u Rwanda tukakirimbura burundu. Ariko se nyagasani, kubera iki igihugu cy'u Burundi gishaka kwataka igihugu cy'u Rwanda? Kubera iki se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ububirigi bari gushaka kugifasha kuba barimbura umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Kigali? Muri iki kiganiro ngiye gusobanura neza akantu ku kandi aho imyiteguro igeze y'igisirikare cy'u Burundi mu kwataka igihugu cy'u Rwanda. Mubwire neza akantu ku kandi aho imirwano igeze kugeza ubu ngubu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku nkomoko y'imirwano bashaka kuburira ku gihugu cy'u Rwanda. Niba ari ubwa mbere uri wisanze mu murwa mukuru amakuru agizwe n'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa nta kindi ni ukanda subscribe yo gafungura kazogera kugira ngo uzakomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibishanganye kuri isi nzima dutuye. Ngende Mr. Irene Nkuhaye ikaze. Kwa kane yo ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2026 hari amakuru y'ubushakashatsi bwaje avuga yuko igihugu cy'Ububirigi cya igihugu cy'u Burundi faru bigera ku ijana byose byo mu bwoko bwa T54, T55 ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kuba byabyifashisha mu kwataka igihugu cy'u Rwanda n'ubundi muri rusange. Hari n'andi makuru dufite avuga yuko igihugu cy'u Burundi cyakira amadrone arenga 6,000 yose yo kuzifashisha mu kurasa igihugu cy'u Rwanda. Ni drone zo mu bwoko bwa CH4B ndetse na drone zo mu bwoko bwa Wing Long bari kwiteguramo kuba bakatakisha igihugu cy'u Rwanda bakarimbura umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Kigali, nkuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye bivuga ko azarinda ava mu gihugu cy'u Rwanda ubwo azataka akuyeho nyakubahwa Perezida Paul Kagame ku butegetsi. Ni ukuvuga ngo Son Excellence Evariste Ndayishimiye kugeza izi saha target afite cyangwa se umugambi afite si ukurimbura umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Kigali, ahubwo ni ugukura nyakubahwa Perezida Paul Kagame ku butegetsi kuko ngo amubangamiye cyane we na Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ababanyi cyangwa se abaturanyi bahanganye n'igihugu cy'u Rwanda ubwabo. Ariko aba bagabo bombi ahantu batinyeranya kwa Perezida Paul Kagame ni kubikorwa ko umunsi ku munsi abagaragariza neza yuko atabatinye habe na gato. Ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2025 nibwo bwa mbere igihugu cy'u Rwanda cyagaragaje intwaro karabutaka imirira ibisasu mu kirere ikabitatuma bigera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Kandi hari amakuru avuga yuko izi ntwaro igihugu cy'u Rwanda kizitunze ari nyinshi cyane ku rwego rw'uko kugeza amagingo aya ngaya nta gisasu na kimwe cyaturuka imahanga
usibye iby'Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, South Africa n'Ububiligi nabo batinyamo. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo aya ngaya igihugu cy'u Rwanda cyamaze kuba cyabika ubwoba bukomeye cyane nyuma y'uko kigaragaje izi ntwaro. Kandi nanone hari amakuru avuga y'uko mu bubiko bw'igisirikare cy'u Rwanda RDF harimo ibikoresho by'urugamba bitazwi, bitaramenyekana ndetse bitaravugwa na buri umwe utuye hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Bivugwa y'uko hari ibikoresho by'urugamba u Rwanda iteka n'iteka cyangwa isaha n'isaha rwicara rwiteguye neza y'uko ibyo bikoresho babikoresha mu guhangana n'umwanzi wagerageza kuvogera ubutaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame niwe mwirwigorohame ziwe yicara akababwira ati nta n'umwe uzatera igihugu cy'u Rwanda agasubire ko yaje. Akongera akavuga ati u Rwanda ruratera niruterwa. Igihugu cy'u Rwanda gifite imbaraga zingana zite? Ibyo tuzabigaruka mu kigereranyo cy'ubutaha, reka twivugire ku myiteguro y'igihugu cy'u Burundi mu kwataka igihugu cy'u Rwanda. Kugeza isaha nyuma y'ibyo bikoresho by'urugamba biri aho ngaho, Repubulika y'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye yazanye abasirikare amabatayo n'amabatayo ku mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Harimo abasirikare b'igihugu cy'u Burundi FDNB baturutse mu ishyaka CNDD-FDD, abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse kandi nanone amakuru atangaje nuko uwo bita Kayumba Nyamwasa ufatanyijemo n'Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za FDLR nawe yamaze kuba yakoreza abasirikare batari bakeya mu kwitegura kwataka igihugu cy'u Rwanda. Ibi biraherera he koko? Ni ukuvuga ngo kugeza isaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho imirwanire irakomeye. Imirwanire yagiye bakasa mutwe mu buryo butoroshye habe na gato. Ni nyuma y'ibitero bimaze iminsi byataka kuri M23 hano ngaha muri teritwari zegereye ikibaya cya Rusizi ndetse no mu cyaba cya Rusizi ubwaho habereye imirwano ikomeye cyane mu minsi igiye itambutse. Ari niyo mpamvu Alliance Fleuve cyangwa se FCM 23 yahisemo gufata intwaro zabo igahunga bitewe n'uburyo kibaje kuba bagenda baraharundumurira ibisasu bitoroshye habe na gato. Umutwe wa Alliance Fleuve cyangwa se FCM 23 wagaragaje ibi ngibi yuko udashaka kuba yakomeza imirwano ikomeye cyane mu rusobe rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho gushaka inzira z'ibiganiro. Usibye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubwayo yakomeje kuhagaba ibitero ivuga yuko Alliance Fleuve Kongo itigeze ivamo, ahubwo ikagenda igaba ibitero ku baturage. Kugeza amagingo aya ngaya kuri iyi saha, kuri iyi tariki turiho ya 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026, abaturage batangiye kuzinga utwabo bagahunga. Bamaze kuba bagenda bafata ibikoresho byabo by'urugamba, ibikoresho byabo bisanzwe bya buri munsi, ibikoresho byabo ndetse n'inka zabo, amatungo yabo yose bamaze kuba bagenda barahunga ubuso bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uburyo ki ingabo za leta ya Kinshasa zakomeje kubamishaho urufaya rw'amasasu ndetse zigakomeza kuhagabo ibitero by'amadrone za kamikazi. Kugeza amagingo anga ari makuru ngufitiye haravuga ko mu gihugu cy'undi kwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye abaturage nyuma yuko bamaze kuba bamenya neza yuko indege y'umukuru w'igihugu cyabo, indege y'igihugu cy'u Burundi yaheze i Madrid ku kibuga cy'indege, bamaze kuba bakubura dosiye zo kuba bagarura iyo ndege. Ese uri kwibaza ngo niye mpamvu iyi ndege bagiye kuba bayigarura mu gihugu cy'u Burundi? Ibihugu birimo nk'u Rwanda, ibihugu birimo nk'ibindi bigiye bifatanyije n'u Rwanda nk'igihugu cya Uganda ndetse n'abandi batandukanye bakomeje kugenda bagaragaza neza yuko igihugu cy'u Burundi nabushobozi gifite kuko cyakoza kugenda ngo gishaka guhangana n'igihugu cy'u Rwanda, cyane yuko nta n'indege n'imwe ituruka mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se na societe n'imwe y'indege iba mu gihugu cy'u Burundi, nkuko tumva Rwandair cyangwa se Emirates Airline cyangwa se India Airline n'izindi. No kuvuga kugeza amagingo ngaya bamaze kuba bisiga karunga ivanze n'amavubi nyuma yuko mukuru wabo w'igihugu nta ndege agira izagendamo ari izatira. Ndagushimiye cyane niba twari kuva tangiye kugeza turangiye, kandi reka nkubutse niba bwa mbere wisanze mu murwa mukora wakagezwa n'ibyegeranyo mu gihugu cy'u Rwanda, icyo usabwa nta kindi no kandi subscribe bagafungura akazogera kugira tuzakomeze gutungurwa no gusobanukirwa byinshi cyane bize nk'ibicanganye kuri sinzi batutuye. Ngende Mr. Irene naho gutaha.